Ya koe whaaka lofa aku sa moa. O le whiawhiringa i o le aso sa. Le whiawhiringa i o le aso sa. You know, yeah, ka lofa. You know, I just want to, say my greetings, to I have friends from different islands and different countries. So I just want to say bulavinaka to my friends from Fiji, malolele to my friends, from Tonga, or if you're Tongan watching from wherever you're watching from, kia ora. Kia ora, to all those who live in New Zealand, kia orana or kia orana to my friends in Tahiti, aloha ahi ahi, ole aloha ahi ahi, ole ahi ahi, ole afiafi, I Samoa. Ia lewa aloha ahi ahi I Hawaii, yeah, male namaste to my Indian friends, or to some of my Fijian friends who speak Indian, and then magandang umaka, but it's magandang gabi now to my friends, my Filipino friends. If you are Filipino and live in Samoa, I just want to say magandang gabi to you. I know some of you sent me messages that you want to, you want me, or you wish my videos are in English so that you can understand. But, I just want to say sorry, because most of the things that I'm sharing are about, Samoa, and where the government is at, and with all those, evil demons, those evil people saying things about the prime minister. Yeah, that's why most of my videos, or most of the things that I say on my videos, are all in Samoan. We have some old people and those kind of people that it's better if my videos are in Samoan. But I just want to say sorry to my friends that are watching from Tonga, Fiji, and some of those places that you ask me if I can do my videos in English. But I will try to say some things in English so that you can understand, but mostly 99% of the things I'm going to share in my videos are all in Samoan. Yeah, but you can hear news from Samoa, from other. Don't listen to Samoa Observer. Wherever you're living at in the world, if you hear anything from Samoa Observer, it's a fake news. So please do not listen to anything from the Samoa Observer. It's a fake news from Samoa. So please try to avoid listening to that news network or whatever. It's fake. So yeah, okay, whakalofa ku whaila inga yo uso ia ngai iskamala o manatu lelei le whai melang po kalaming New Zealand. Yeah, pe his program is from Auckland, New Zealand. I think o inga ngai iskamo manatu lele I o iskamo sa vea lele radio Samoa. Pe nga foi au kilangi yo ngai kama yo asiata male atewa le fai mai le fai mai le tautaya ia o iskamo o kulisi mas yo ngauso o ben le fai mai la pokalambe pola me mai o Australia. Yo iskamo kuila epa le fai mai langa pokalambe oi ife I karfongia Ya, oskamo mauhant, maskamo sila le faimela pokalamis ia pia, Samoa. Ya, male talamua news, male Samoa entertainment, TV. Masalo, I know there are some other news, boys, that faya may me positive, the truth, they telling the truth, they telling the real thing that is happening in Samoa. So I want to, to give my greetings to you. To all those people that I try to mention, I try to remember. But, whakaalofa ku umba ya oko umba whawhikai le supporting or kako maloma marka ku Palemia. Oko wa ai mai lunga I went to work today in the morning. Nga kolo mai la upasa nga fili anga po. Pe mawhainga oro ke whainga lo, instead of the night, pe mawhainga usur kaya au la ngalenga whaile malafong I nge yapangi. Nga whai ngale lala kaya ola malafong, po se malafong I aka mai kia onga pea. Ia nga kolo maila mako, nga kolo maila au o ke alaku ke alu ile kulupu lea kiu ke vai le meanga ngale lala kaya onga waloi lea. Ia mako amaka mal se fulu au, ai nga mako maanga vale wha, kusa fia. Fulu, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ongo kula kusa ongo kula o whengaronga nge o saudola le leo ko olo la whala kai au de hudi ile kai au.
But yeah, o lunga I. O le ua ke ale sa ika ungo, e la video ng fai kua ngalo, le aso ngalo kaimi. You know, it's 8:47 now, p.m. It's 8:47 p.m. now. O le poringi o le aso sa inge I Tokyo, I Apangi, o le aso, ngo walwa nga ngei kaya o malo mga ko le aso lufuluiva. I thought it was the 29th of February today. But when I got home, I look at my calendar, it's the first. It's the first of March already. Wo la so mo o maki sole vai le vave sole mo le wala ko afakunge ka usama sole. So yeah, it's the first of March 2026 lengeya. It's 8:47. Le wo fikia me le wo 8:48. Ile po kusala nga o se fulu lua fa valu sa mo if I videos maka wa kusa mo ki wa isi ka ko isi ku nguya ka ke ngofo ya okay, yeah, I think it's 8:48 in Samoa now. So longoinga o moya o wala it's 12:48 longoinga mo ka ko Samoa pa fe mo moya ya se o wala se ba ngang bangek ko vai mai I lunga TV le fa I thought I was going to make a video or make another video about something, something else, somebody else. Usau fa yang ngai ko ki ko la TV. Ai sa ule me fo le le o Mafi. O Mafi o le ke you out. Ainga ma o Mafi. But meio fa politiki, o kele ke apo ai ko vai foi si o nephew o misi. I just don't care who the hell the person is. O kele ke afaya mga fa politiki o kele ke apo ai. Yela wa misi e fai longa ia po femela ye wa I don't hear him anymore. I don't see him on TV. I don't see any videos, no nothing. I don't hear anything about him. Yeah, already fa la le o Mafi make ainga. But kung may meyo me ka politiki, I just don't care who he is. Alera lau ka mai ki ole wa umalanga introduction. He just finished his introduction ole ka ukalai me fonga sa mo ka ko ye ngongo foi fa mo suel fa malamba ole fa langa fa langa fa makala langa fa makala nga fonga le pe fa ka ka ya isala elu e po fa le isala elu e suel fa malamba ma kilo Jerusalem ole la sa ole fa ka inga le lidia. Famay ka ko isa mo e suel fa malama makilo ele mele o malep o fama o malep sa mo le anga o fa ku ele le maula nga quote mele di man kuspai ile mele nga kang ye yang mia e po ile nga kang ya le fai mai le quote mele di le maul kuspai famay nga kang nga o va ya ko malep pa Jerusalem kang lo le fa ku se famay I on mele ku bisa mo famay su aku fa malama o malep sa mo me penga ole video le lide wamba kwa over le ayo se fai ai le la sa mo le ka ngoi ki ku le video ko fa longo mai le kala le lile o mafia nga fai ko felo so mangaku o mtafa se Mafi mtafa nei lau tu o ona a tau taina tatu pulkalame. Yeah, before you so ni mai tato technician se e tina o le ainga. Yeah, e pe ona fai le faiva o le anga solo ina o tato masini. Yeah, ma fai le tato production e fata lo fatu. Yeah, ma a fai lo yatu lo to malu I le nei fo yes fo. O le fa so longo le tato mtaupu. Muamua. O le la fonga lea o le atutongina e tangata malanga mai Samoa, a mata atu lea songa fuanei. E se lau valu se fulu tā la a le tangata. E le se fulu 5 tā la, e peio na wha matala se ina e le li Palemia. O le la fonga lea o le atutongina e tangata uma e malanga mai Samoa. Malanga e se mai Samoa ni mana e valele. Amata atu le songa fu nei. Na songa fu le vai so asau. E valu se fulu tā la le tangata. E le se fulu 5 tā la. Pe una fa matala se ina le li Palemia. A fa le fitu. Taimi New South Wales me Victoria ma South Australia.
Ile wo kango post le video le kalangoanga le li le langa masaru pe a ko le mingu ke le simele la sa ngor ka unga mai ngo kai mi fonga e por kai minga le a ole o fai mai le li le so le o fai mai le kala le li le aku de fasa o fai mai le li le o mafi o pe pelo le palemia ye le kungu ma fa se inga ele palemia le manga ko la kungu le mele si le taxi le on mala vale le a se uma ko fai aku le si la ngale ye si kala le le fai mai ai fai mai ele se fulu lima ele se fulu lima ka la le ele se fulu lima ka la le taxi le o ele se fulu lima e valu se fulu le la ka o so mai la ka ma fakua mai lo is ele sorry po o ele ke mangongi mele ka ma fakua mai le me fa mai le o mafia ele se fulu lima ka la le mele si e valu se fulu se ik fa sa usi kala le le ma fa ko le manga ko ai mafi se fa lo ala menga le fa lo le le yo ka linga i kala le palemia nga fai wo o valo le fai ai ma le yo so fai ai a fole ono te mi Queensland a fole fa te mi Western Australia a fole iva te mi Samoa New Zealand a fole tasi le vaveao il tele o stete o America salo ste mi fa pena fo i Engelani ma tulu Europa o le tai au o ya pole fiafi fo i te mi fa pena i tulu Europa o le taimi la o le mafuta mai tatou malo masani le fionga i le lo ia silia e to fala wofo o le faipule fo i o le tu malo ano ama lua o le suita ita i fo i o le vaenga fa fai le chapipi o le mafuta mai le oi ia o kaimi nga fa ala mai le le ka o mai kaimi o ku ia yo o le kaimi le esa woia ia la wofo le ka o le le o le lo ia silia po la ele mele ka o le le o le kaimi nga le sa woila wofo o le mele nga po. You know, the program over here was from last night. Ile po nga po le so ko nga o le po kalame nga lo nga fa kalamo nga po le fia ia la wofo a se faila pe o ira ko video nge po la le kalangoanga la wofo a se fa solo aku le kala le dida fionga ia la wofo tatou te mafuta fo i le nei tai ao a malulu atu ua kau maua fo i ia le au nei le fulu ai sorry kau mo se fulu po ngo le anga lo fa i lo i mamoenga ai o lau fulu nga o kau fulu ko ma o le o le anga lo o kau mafakua ku le tau pulo no tolu o te tau na faise polo inga fali tu la fono e tau fia i le fa na wala uli mai le uia ma le tango fia o mea tō tino le malo ia o le o kau mai le afu ole maka upo le lenga maka upo mo le maka upo le si fonga le si on malava le fa mai se lau valu se fulu le tax le si ele se fulu di makala e se lau valu se fulu ole kalanga le la o se le fa mai ole maka upo longa kor ole maka upo longa kolu la le o ke le lola po fen maka upo longa lu ale o se maka upo longa kolu le fa mai ko nga fa se fu fonga le fa ngawala out o te tau na faise polo inga fali tu la fono e tau fia i le fa na wala uli mai lo atou via ma le tango fia o me tō tino le malo ia o ko va ai no mo le meo le ai o se upu ia se fa alo ma ko le ai e mo ko le ia se fa alo ia pa wala le mele ke ka ua o ia o le meo ka nga le se fai ai bo o le pale se fa alo mo le fengo kala ia fai mo ko ile ai ma se fai ai o ngai ka nga le de o au ka fai o le tau muli e a mai el tatou por kala me nei tai ao e fa tope atu sina manatu pupula va i le tolo poina o le fa msinonga o la uli maisi o te lofo i fa oi
O le la fai mai o le maka upu muli o longo inga o le maka upu lenga ke aku ngai le maka upu whanga o la audi. O langa maka upu longa lua, a lenga fai mai o le maka upu longa kolu o longo inga o le maka upu longa lua nga le dile. A o langa maka upu longa kolu la le whako asau o le whamasingonga la audi ya. Ia ise whinangalo upu foi o le fionga ia la uafo, o no le mta upu lea o lo maale ale pea. Ai whainga tā foi o na so na whai ise la ngona, o no mta upu o lo tango fia le whamasinonga. Continue. Tau mua. O le la fonga lea o le atongi ina e tangata uma i le malai vaalele. Malanga ese mai le malai vaalele i whale olo. A mata atu le asonga fua o le vai aso asau. E se lau valu se fulu tā la le tangata. E le se fulu lima tā la. Pe yo wha asedi silanga se se ia na whaifo i le li Palemia. I le vai ese nei. Ya fai amo poster ka ko video ke wa umi yang ko nga loi le ale ko fa longo mo sa mo nga fa nga mo ko ma o ki le i fa makalanga al Palemia le afionga ya la audi e se fulu lima ka la le tax le mea fou le fa o popo le nga fai benga o se fulu lima fa o popo e ma se fulu lima nga valu se fulu ai dia ma le se lau ka la le ese se umang ko fa ari ko le fai ko se sia kala ale wa ku fa ka se le li me ye ko o le se lau ka la le ese longo le me fai ai ma le ongo se fulu lima le nga ye ma le se fulu lima ka la fo le fa popo i le ongo lima i balu se fulu le wa ku fa ka se le li u popo u ka kangi le se fai ai ia mea ia ko se fulu lima ka la le ongo se fulu lima ka la ma se lau ka la le wa ka fa ka se le le o le tax e se lau valu se fulu e le se fulu lima pe onga fa se inga ile ku ngu ele Palemia se ko fa longo mea sa mo i kala le le Au le maito wino fa asale longa se le sao ma le fa maoni. E fai o pe le malo i vai so uma. Ua tupu ele fasili. Aure fasili. O le mea e tau whaavale mea i fai mai le atunuku. Pe moni lava i le malama le Palemia i mea i sao no iai. o lau fesili la lenga o lau fesili pe moni e fa ma ni me ye ka kala ele Palemia Mafi o nga ka fa ari mai lu fia poko e kele o kala se uma se fa sa pelo ma lo fai ai vai nga ye ma fai mai lu fia poko mai mo pang ka ficou se fa se ka debate pe ngo fesili ku le ya e ma e kali mai po au kali mai ela ngale ke ka kala mai lunga TV O le mea e tau whaavale mea i sao no mai ai. Pe moni lava i le malama le Palemia i mea i sao no mai ai. Pe afua i le mea lea e le asa se vai aso. Ma le whaafufonga o e Samoa i whaasala launga e se e le sao e le whaamaoni. E pei lava na e sila ma whaafunga mai. Ele misi le vai aso ma le whaelo atu li utanga tamai. Whaalinga se whaasala launga le sao ma whaasala launga le whaamaoni. E whaia le whainga malo. Ai mai se lava le li Palemia. Ele asa le vai aso. o a whaaringa se le malo o a whaaringa se le Palemia ngai ke whai mai ngai whai mai elau po kalame ke kamo i kau wha malama i ka ngaka maka u i ka ngaka o le fa se le Palemia i le kungu ma pepelo me e fai mai le Palemia fai wo vai ko fia poko di ma O le tātou porokalame i le solulu. Ma vai nei. Tā ou wha i loa tu ai le whaasara launga le sao. Le whaasara launga se. Tā whaia le Palemia i mea ia o MOUs. E peo na malanga tu ai le tamaitai minista o le vai whafo Australia. E tamaitai senatoa o Penny Wong.
Au le whaasara no. Se mo kua kuai ke le lau kaukala lo popo o fefe. E fiu whaakari se kai me oso mai sau kala i fafo. Wa fasi silanga se se Mafi I le Palemia e fai aku ia o ia le lalau pakapangkumi. Lalau, what's your program? O le mele no le aka mai utanga ata mai o ama au tanga ata mai lo fee ulu po. Umai pe ona e sila fia. Ina ua o whaasao ina le se. Tali mai I le Palemia I le fonga le-mafaufau. Tua inga soli tū la fono. Ma upu tau whaamata mai I a tau. Ya oi ke ka o le Palemia o ka whaamaka o ke le Palemia ia oi. Oi no ai fefe. Ulu popo. Ke le whaalore mai le whaari lo fia poko mo lo le ai o so fai ai le Palemia. Oi. Awe whaafonga la I le tali atu le utanga ata mai. I le Palemia malona le mi ngao. O le lau te tali atu. Pe mawhai ona sauno mai le Palemia. E se me ia no o whai tuai. Oi ke aku ia epe ke se ke sao e ke ka ole oi ngai ke o ngai fai lau kala fa mai ole mi ngau le Palemia. Soli. E fai mai lo le mi ngau ma le so fai ai e fai mai ole mi ngau le Palemia. Oi le mi ngau ko le Palemia ia oi lo ngau. Ai fefe. Fia poko. O lea o te tali atu. Pe mawhai ona sauno mai le Palemia. E se me ia no o whai tuai. Na mafu ai na le fonga le mi ngau. Wala na whaamata o no whai mai ia tea. Sauno mai. Pe se me ia no o whai tuai. I le sainio MOUs. Oi la ke a ko le Palemia pe se pe sao o kala ngai fai lo ulu kakai. Ulu po. Sole, ko ikia o so ku maisi kala ye o so ku ifafo. Au te lei whala au te lei nal me tau pulea. Tāra whea ngai ono o whailo atu I le mamalu husi o tātou tunu. Ua whaalua ono o imeli I le ofisa o le Palemia ma le kapeleta. I le li ofisa o whaifo. E fia maua se avanoa e talanoa ai ma le li Palemia I lunga o le utanga tamai. Ua whaalua ono o imeli ai ma o Samoa. Lela uoso kua ile aki kilo mai ile email le li ulu kakai ulu popo langa kamo send ile o le official Palemia po langa. Ko vai mai pe fenko fai ka mai le email le. Fai ka le mu wa ngo kamo le ki ko ki ku le video. Ia lela kamo fai ka wa fa mai talo fai la o fionga o to e so ta iatu e tusa o le talo sanga mo se avanoa o le Nalimeo, Savanoa ole lea li Palemia. E tala no ai ma le utanga tamai. Fa mole a fai e le avanoa pe le finangalo fo ile Palemia. E tala noa ma le utanga atamai. Please let us know. Ma le fa alo. Ya. alo sanga ina se avanoa. E fia mai ile Palemia e fai se tala noa nga ma le utanga atamai. E o mai lai le so. E nai silsila mai le emaili le na. O le emaili muli le rea te silsila mai ai. Sa o ave ina. I le ofisa o le kapeneta. Le Palemia ma le kapeneta. Ai o mai le so. E le itali mai le li ofisa o whaifo. A whai lau whaafonga mai le sunga whaifo. O se isi fo i olo na inga. Se i whailoa nea iai. O lo whaatali atu se tali I emaili e lua na o tu inatu I lo lato ofisa. E pe lava no... Ya, le fai mai ele ikali mai I skamale o whaifo po I emaili e lua yanga ave o le ofisa Ya, koe fai ala o kala ni mafis koe fai a koe sa o Ia tu fo I le emaili. E le a whaina pe le finangalo I le Palemia.
Pau ale mea. O le whaelo mai pe talia, pe le talia. E tālo sanga le utanga tamai. Ia fio mai le Palemia. Ma te tale noa i le polokalame nei. Wa fu i sa nonga ie fai mai le Palemia. Ma ngai mai a tau. O se tasi leo ma fu anga o le fia mo o se tale nonga ma le Palemia. Wa fai manatu le Palemia se me ia o te tale noa to ai ma o langa ina. E tasi ala le awala e whaasa o ai. O lo fio mai. Tati tale noa. Au. Mafi. E ke lo oi. Oi vai mai me la ukanga va ko ke ai. Sa mo se fa ku lo ko o ko vai o me ai. Mafi. O wele ma faingo ka o kuangi up. Ale la va ku me ke ai. La ukanga ku lo ngu vai o me ai. Vai sa mo i me ai. Me le la ave ai mafi, mafi. Se fa manga ya lo nguku se mo bongo ku me ye lo nguku pe ya. Ku me ye lo nguku. Nga. Au me nga mafi ai. Ele ka ukala lo nguku le fa lo le Palemia. Ka ngoi ai au me ye. Langa le mo faingo ka o ku. O le maka mai ma fa fe ngai nga makai maka nga ka ua o le malo. Wa kele le ai se fai ai o e mafi. Ko le ai so mafaufau, le ai so fa lo le Palemia. Ava ku la o me nga ai. Pe ava ku mangisi me ia ku i lo puisu. Ku aku ma me mo mongo i lo puisu. Ki kilo mai la le kungu. Ya kangola mafi ai au me nga la le mfengo ka wa ku. Wa ovalo le fa ia ma lo le mafaufau le Palemia. Ko fa wa mai la o kala langa o kelo e mai sia o kala le ai ma se fai ai nga e piko aku iku. O le ala vale taimi e te finangalo ai. Finangalo ai le Palemia. I will always make myself available to have a talk with you. In fact, I would. Why make yourself available like ke ko kala mai mo le Palemia. Why ya fa madia ku ngai ku fa finga ya maka mai le video malako kai ko du. Mafi fua miki. Why ele o sa upuleanga le fua miki. You know, ngai ku fa finga ya maka mai le video. Maka mai New Zealand se ko fingo sa malu malong ko lua maka mai vakia e po fele o ko fingele I kukuila o le mai se also mo cousins but mo nephews but you know kama it's okay but o le mga yo nieces nga yo nieces le sa mo yo sa mo nieces le I kukuila o le falong mai la video. You know, most of my nieces are, you know, they don't speak Samoan, so for Mickey. So my nieces who don't speak Samoan, if you want to know what the meaning of the word for Mickey, it's for the Mickey. It's a bird. For the Mickey, man, ole paunga le okay, no, yeah, Mafi. Le lau ka o kore upunga ya o le se upuleanga. It's not a bad word. E o ko hafinge maka male video. Avaku la me nga ai ma avaku malengo nga ya oi go ovale le yo so fai ai ma ukala nga fai Palemia to have a one-on-one with him. Afai si le fia le Palemia se ma le sa o me ia tala no toi le utanga tamai. A fia mai la ta tala mo. Wa le fa maoni le. E se ma mawa tala no nga matanga tai fa vi ya te oi. Se le tan noanga mali utanga tama I siaki ina oe. Ya oi ke siaki le Palemia. Who are you? Who are you? You want to go check the Prime Minister, you stupid idiot. Who are you? Ola isi programs la fa ya kuya oi but nobody can speak out the words I'm telling you. Ilang kelen fa lo ka ngaka o upu fo yo ke va kueleng upuleanga.
There are some one words that were put in the language by God. E leo se upuleanga. A leo fai ko ya oi. Lo lu fe. Ka ngoi aya o mea ngai pang mai la le ngai lo TV. Toi foi mai fam talanga. I fam talanga se male sa o tu na mai pe le fenga malo. O le so lulu lava le vai se nei. Na fai foi si fam talanga se no u fei lo le Palemia tu stala. Ina ua fasili tu stala ile la fonga le o le atotongi ile malai valele. A matatu ile so fu o le vai so asau. E se lau valu se fulu ta la le tangata. Fai mai le Palemia, na pau lava le la fonga lea o le atotongi, le o le asuia, e se fulu lima tā la. O le isi se lau tā la, e leo se la fonga o le levi. A fonga mai sa moa, o le a o toi whaasao ina fo ia whaamtalanga i se. A fonga mai fo i le tau whainga le malama le ane li Palemia i le mata upu lea. Ai o le whaamamalamang, o le tātou tax le iei nei le whio i atangata, e ono lima. Tax na wale vale tau te tongi al tewi nei, ono lima. Pau ala le mea whaule na whaamamalu, le la tātou ue whaamamalu nei. I le so mua mati, nal su lima tāla. Se furu lima tāla. E na maua atoa ila i o tax whaule la iei, vale su tāla. Ono lima lea ia i te mire nei, mari su lima tāla, malu su tāla tax. Ia, o le si se lau tāla, o le se lau tāla o le levi o le mea le whaare leingo a tātou, au wala lau papa le alu i lungo vālele, Arrow Bridge. Ono mai tau, a tau si sila le bas pasifikato, na sa moa mawhiti, o lo iei Arrow Bridge ia. Tātou whātai tai o no le whainga o le tātou malai vālele. Ia upstandard tātou. Tātou vai ni Tonga, ni Wē, Tuvalu, Cook Island, no umana, ma o whiti am Samoa. O le iai i tūlanga ia. O le se lauta lala le vaubo, o le levy. E le o se tax i lunga o le whemalanga inga le tunu. Se lauta la le whaupopo. O le levi, e leo si tax. Sao noanga le nā le Palemia, le sa e whaafonga mai nei ai ai. O le se lauta la le whaupopo, o le levi, e leo si tax. O molava, o le upu tax ma le upu levi, e tasi alo na whaasa moina, o le la fonga. E tasi fo ile whaauinga ina o le upu tax ma le upu levi o le la fonga. O le tax, o le la fonga, o le levi, o le la fonga. Ia leo ua post le video di Mafi. Ua ova I kua lau fia poko. Ngā fo ia sau lau whamakalanga. Ia o le whaasa mo le tax. O le la fonga, which is it's a must. O le la fonga ngai ka o le tax, o le must. It's a must. O le mea pay. O le mea le ka o le levy. E ka o isi o le accent le whaonga isi o le levy. Po le levy. Langa le spell langa o le mea o le LI, o le LIVVY. Ya, e mai la e whapalangi le ka o le levy, e mawhainga ka o isi o le levy. But e lo sa upu palangi. Okay, le no peke lo le u le wingo le upu it's a Latin word. O le upu sa mai le lo I le au la kinga. E le se e mo I o le la fonga e se lo the tax that we pay that le mele wa valu se fulu afi. Le valu se fulu kala. That's a tax. That's a must have to pay tax. O le mele ka o le levy po le levy. O le me e fa popo e so so ngi mo fainga fa isi me.
ole tax which is 80,000, ole must pay halu kanga ka ifafu. Le 80,000. Le waku fa ka se ole tax ole fa e ku ilunga le mea ma le levy which is ole $100 ya nga faya le malava le inga ifiso song ole fe so song. It's like a donation. Ele ku kusa upunga e lua mafi o ke fia poko. Fenga ka mo search ma le benga amai oi. Ngo fa sa mo mai oi maku fa ka se mai le wingo ole la fonga le. Ole barus furka la ma le la fonga le ka ole levi pole livi pole le ka o isikanga. That's a separate thing. Ole benga ole me so angi e me fa ingo fa popole ye. A tax is a must have to pay thing. Ai sa wa fa ali malofia poko. Mafi, peke ko aru ko ya o ma peke aru sa yomal TV o mangongi mai o nguku. E se le fa sa le longa le fai mai le Palemia. O le levi ele o se la fonga. E se mai ai le tumuai. E o yolo fivai o le fa sa le longa le. E se o le levi o le la fonga. A vai fa fonga mai le Palemia. Do sile fa il fa sa le longa le. Le anga o le levi o le la fonga. O fa ponga. O le levi o le la fonga, o le tax o le la fonga a o e role se mo menga e luo. The 80,000 tax is a must have to pay o le menga la e ko kongi ka ka e le uese. The 100,000 that add o le me ese mai lo ngai ka o le me fi so angi aki ga e le malava le ma ki ga e ma fainga faila o levi I lo fa le o lo. Ko kongi le tax ma fa se levi ko kongi ko ka o le ka o nga le me nga le levi e o se la fonga e fa popo I me ga nga fa ka o ma me nga e fa. Ke sa mo lo fi poko nga lo ka e o fi fe. Pa wale ne yo le se nga o le tax ma le levi. O le tax. O le la fonga mo ati na e lautele. O le la fonga e au. E fa tupe ai so se ati na e finangalo ye le malo o le tax. O le levi. O le la fonga e fa o nga ina fa pitoa mo se ati na e. Se ati na e fa pitoa ua finangalo ye le malo. O le afai mawhata ita inga inei le tunu ulei o Australia. E le ngata ino mātou tutongi ina le tax. Ta mata whai ngā luenga. Ai whape nā fo ino tutongi ina le levy le ta ua o le Medicare levy. O le tax e ave le official la fonga. O le medical levy. Medicare levy. O le la fonga e whapitoa mo le tutongi ina o tongi fitinga whawhare mai. O kalo fai fua miki. O la aku fa akasi fua la o la fa ko kongi la o medical levy. O ke la o ka o se tax o le ke ka o le insurance. Ai ke sa mo lo fia poko nga o le insurance nga ka ko nga e pe o le fa mai. Ala aku fa akasi fua o le insurance nga ka o le levy. It's also the same o le calling for nga le mei. O le levy mo le health. O le insurance. Ala aku fa akasi foi o le la fonga e fiso sangi e fa ia mai ma siaki ai u ka kai pe o e ma le la fonga le fa popo I me ia malo. Sa mo ki masalo la fa uma ila o video. La e anu wa kala le di le o so fa mo ko ki ko o so ko fa mo le mele paku ku lo ua. Mafi. So le se ke kalo sia ele ga di forse si o mako a inga ma uo ko akele ngai o ska di e kongi lo ulu se ulu pepe a vi forse popo e ko solo aku menga e lunga la TV la de anga la TV ya menga ai lo ulu papaku la fa uma ila TV sa mo le wo pela ule fa lo ku ya ka ko lo ai le se upulenga o ka o ko o le upur ka ko nganga. It's not a bad word. E upusa mo yo ki mga fa sa aku ma lang wala nga lang ka ko ngangu but it's not there is nothing bad about it.
Ya le fo fa ya kusawa, but you know I have sisters watching my videos. Mga isi ako fa finge uma, you know, ko fa finge il fast makelo. Mga isi ko fa finge uma ya fa longolong ma le video. Ya awang fa awang fa winga se se upunga ele o se upulanga. It's nothing bad about it. Ole me ma fainga ka. Ai fai fia ka wala nga ngua pa ka ngua ai fai se si ka ngaka ka ngua ka ule op. Ai ala nga ele ma fai nga isa va nga ya vela pang la programs nga ka u ya upu fa penga okay ka la sa ko makawa. De mo ka wala lile o maf de lile o mafia le la fa u marika ko video sa mo. Wa o le foka o fo imela ngo duanga le pe u ka wo so fa mo lo fa kui. Ile make ainga he's you know we are related e make ainga ya wo fa ku fa fia ya le se ngai o ku fa finge ya o peka se ko finge la o peka o kilangi o po auskadi ya peka mama son ko do mika ya dera masi o ku finge o lucia manga ise o va ngai auskadi mangi usilo markelo isi me fa madia ku upu ya ka wo ku ele ngi upu leanga ele ongi upudanga ya kako malam ele la fa uma ika ko video samo o ifa maka mereka ko video ma you know ai po umang ko subscribe ma ile ka ko YouTube fa along wa ya kako pesenga ya de ngaku ngo kusila o pesenga po ya kuila e pa usu e funga de I wanted to play and sing to you on a video alangala le o kango faya ku lungo le YouTube o le menga le AI nga o so ko le AI ya makau dia ese le faki ki kango kau ese le faki lo fai ai malo mafaufau ese le faki fai mai ele AI ya ku ia fa penga ale la fa nga ka ile le ka ko video ai mai le uangu ko le ile ai o mau se me ngu de ile o mafi vai yo ika ese singa menga ke ya o ke fa ruai Alala fa umar ka ko video sa mo I love the Prime Minister. I wish the Prime Minister can watch my videos or so ko fingele o dia so ko fingele fa akasiala me male palemia male fa finge o la auli le la ki fa me fa akasia lo fa ko mo o elia alo fa ko se wola finge o la auli ma love you all sa mo maka ko umayer ka ko ainga le fast wala ka ko ainga uma ka ko uma uso mo ko fa fingem le ka ko fa support ma ka ko le malo ma support ka ko palemia le wa ka le lo ala ka ko bole lo se me fa el palemia le fa le nga ngi ka fa le nga kuila e pa fa le nga ngi ka nga ai le o fa ngi la ko fe auma yo ipol la ko ngadwenga le po ko ngila ko la ngadwenga ya pe ya Samoa I'm going to finish my video over here o lo ka e lo ke ka e so ngo manga va me o sa ngo fo maka mele li lo de u ko ka e ya fa ya ko lo mo le video ya le la ka pele video Samoa peace out God bless everybody fa manguia ku le ya o ko se o se si ya so ya ka o ku fa manguia nga wa kele fo fa manguia nga le ya u ya se fa makala ku se si kai mi ya but love you all Samoa catch you later okay bye sayonara